Mauri ora I te whānau ki tēnei te whiringa toa mō Te Ihu, ngā tāne te kaumaiwa tau me raro iho, 500 mita te roa. Kei te aratua tahi ko Mount Albert Grammar School, kei te aratua rua ko Pacific Advanced Secondary School, Gisborne Boys High School, Rotorua Boys High School, te kura kaupapa Māori o Ruamata, kei te aratua ono ko te rangi a Niwaniwa, te Kōpuku High School, te Aute College, me te aratua iwa ko Te Ihu Final High School. Ara kua tū te haki kākāriki he tohu kia hukere te hoi, ko te pakanga ia kōwai ka tai ki te haki, e hiakai ana ngā tāne, katoa, I tēnei te whiringa toa mō Te Ihu. Ko ngā kaihoi tino tere o te motu nei, kua whai wāhi atu ki tēnei reihi. Tēnei wā ko te aratua whā me te aratua toru, Rotorua Boys High School me Gisborne Boys High School. Ko rātau e pakanga ana mo te mētara koura I tēnei whiringa toa. Rotorua Boys High School atu I te aratua whā. Ia rātau ka aro ki te huri nainei. Ko te aratua toru pea I puta mātāmua mai. Kihi ana te ama ki te haki, atu I te aratua toru me te aratua whā. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu ko te aratua whā Rotorua Boys High School, ko te aratua toru rānei Gisborne Boys High School. Ko te aratua whā I tēnei wā, heoi e kore te aratua toru e tuohu. He whiringa toa tēnei e te whānau ka ki te kōwai ka tohu, kōwai ka whakahoki I tērā mētara koura ki te kāinga. Ko te aratua whā. Heoi, ko te aratua iwa anō hoki tērā. Ko te aratua whā ki taku mōhio atu I Rotorua nei, Rotorua Boys High School, me Gisborne Boys High School. Ka mutu ko te aratua iwa anō hoki ko Te Ihu Final High School. Heoi anei ngā whakaihua kai te whānau.